ariko burayo esabitemwe abanyishenjera basya bakarahira ahabwe inshuro y'abanyishenjero Umurundi ho 12 eciro hecerizoba basiba ho mukwetara ayishenjero rihanga bari kwihayo ebarha iziri kubiciriza okorahira abanyishenjero abamwe habihayo kadi zabo bayiriko kushemererwa kw'amani okureba ngo baza kwika ahakorahira kandi batandikireho okora emirimo y'abantu hababahira karuru nyenda kubamanyisa ngo empapura nazihayo kandi 2014 niza kuba nindahira nyenda kubasima mnonga abanyashemo ahabo kureba ngo Adrien nabasa kandi mukampereza obwesije mukantera karuru kinje mnonga kandi hata hitwahika twaheza kurahira 2014 ntuza kuba twatandika business naheza kwihaye impapura zanje esikumperezo rusakwija nkarahira 2014 urwakana icyo kubanza bakiruhura nimwe bare mnonga ece kindiho nimwe mutimpikizeho ecya kabiri set mbere ndi har set hati we are on go nahika hago naza kutsimbura nyina ngo ntsimbure nemwe ntija kutandikira hari biriye binabaraganise ndi mukaruru so empapura nzihireyo baitu nyina abantu bange bampaire kade kwikiza abantu basatu bonka muranganyira bamasini mulindeho epate yanyu eriyo abandi mujya kuntangira iko na bitano hakafu aba bayongera bashoborora ahari bimwe ebintu hebarije kutandikiraho banyuma yo kweza kurahira okuri kuza kubaho okutandikana 2013 hebyo kwezi kwa gatano omwaka ogu ni pereza okwenda kwange obo kwehayo kwange ko kwesimba abo deputy speaker of parliament ya 12 nyowe ndio muntu mukama guyahaire nke kisembo ndio mukaza abaza kandi tibyetaga kubaza kuonka ndio mukazi asomera engineer kandi kurugo mu engineering amwe company director. I've been carrying out some administrative work ni ndora mukama nkengera mfaire kisebembo cyo kusobora kuba woman member parliament wa Kibale district obwire nubwobu ekisanja ekyababire bari mu parliament echa 11 parliament kiriyo nicwa turiyo nza kutandika ekisanje kitu echa 12 parliament so mundi bakomaho bitu bashoborora ngo bwanyuma iyo korahira nibaza kurebeka ngo bakoragana kurunje n'ishengero otireho na government ahamwe n'abantu okureba ngo bateko mu nkora ebaraganise baitu nkwenda kubamanyisa nti ita ba members of parliament batakaturahize tujja kubanza tutunge okurahira kwa President waitu omugonzebwa Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa kiki agenda kurahizibwa ebiro kwezi 12 okwa katano 2026 obo ndibamurahizaho kororo Makraga gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Tayari West.